Башка достар, сиздермен бирге мен Скру жөнүндө бүгүн биз достар Minecraft выживание ойнайтын боламыз достар. Кешиңиздер алдыңкы бөлүм дегенде. Короче, мынадан кийин биз алдыңкы видео жазылмай калып, сосын кешиңиздер, биз көп нерсе жыйнадык ол алдыңкы бөлүмдө. Казыр мен шахта казайын деп атам, ал эми шахтага кеттик. Так, казамыз. Короче, bu yerде достар биз эмнени кыламыз? Монтаждаймыз. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take. Наконец-то, короче, таптык шахта. Ол нердеги алтын мен угулду казып алабыз, бирок алтын үчүн бизге железная кирка керек. Булардын баарын казганча достар, әрине тагы да монтаж. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid. Ё-моё, достар, алмаз! Короче, мына алмаз казып аламыз. Йохо, алмаз таптык. Ойладыңдар, достар, биринчи бөлүм алмаз кеттик ал. Мә, осындай железе жок болуп калат. Сол кез келемиз достар, энди железе такканда. Ебам, железе оксоп кетти го, эми алтын. Буну да аламыз тоже. Короче, достар, мен таптым железе. Ой, кайка коюп жибердим аны. Буну да тоже алып аламыз. Мына железелерди казып достар. Так, казып аламыз. Буну да энди монтаж жасамайтын чыгармыз. Так, аламыз. О, артында жол бар экен достар шахтага. Жарайды, оган бармак коек. Так, биз оган дейин ар байдан казып аламыз. Бул железадан бәлем бәр чыгат бул железадан. Так, энди буну эртип аламыз достар. Биз 3-чү уровенбиз азырча. Оп, 3. Кеттик ана жака. Койчу, коркуптум, мен бул жака баргым кеп турган жок. Сонда да барып билик достар. О, гриптер мына жерде. Грип, салам алейкум. Так, шпия жок ба? Кайтайык онда, мына факелимизди алып кетейик, ысырап болот. Ай, дыгыдыктай. Мына факелди алып кетейик. Чото оларды буяка калдыргым кеп турган жок. Достар, менде скин бар. Так, бизге энди печка жасоо керек достар. Печка жасайбыз гам. Капец. Бир капец печка жасак бөкчө. Так, достар. Вот, осы печканы жасайбыз. Бул тез нагылат достар. Бир жакшысы. Ё-моё, достар, оказывается, буган тек тамактарды нагылат экен. Солар тез алып тастайт экен. Булундай рудаларды эрте алмайт экен достар. Сол үчүн биз кадимки печка жасайбыз, өзүбүздүн оригиналный казакбайский печкамызды жасап тастайбыз. Так, ойбу, версакка уруу керек. Кешиңиздер, кателик үчүн. Кеттик ал. Бул печканы коябыз, ичине уголь салабыз, экини жасап алайык өзүбүзгө сундук. Так, биринчи осун коябыз, ал 2 сундукты. 2 сундук кайка коябыз? Мына төбөгө коя салайык достар. Осы төбөгө коюп коябыз 2 сундукту. Коймой туруп факел коябыз, энди коябыз достар. Так, энди буган биз осун коюп, железная руданы салабыз. Бәсе, энди осудан железный слиток чыкканча күтөбүз достар. Достар, будан уже 3 не шыкты. Железный слиток. Энди осы железный слитоктарды достар биз не истейбиз? Кирка жасайбыз әрине достар. О, тагы үшөөнү алып койт. Кирка жасайбыз достар. Менде палка жок достар. Палка жок. Бир гана палка бар. Сол үчүн жасап аламыз. Палканы. Мен палканы жасап алдым достар.
Короче, ойбай, версакка кіру керек қой бізге. Короче, палкадан біз әрине железные кирка жасаймыз. И бір меч жасап алайық өзімізге, әлде топор. Меч па топор ма, достар? Қазір ойланып көрейін. Жарайды. Онда мен жасаймын. Меч жасаймын, достар. Меч. Такс. Уже түсіріп атқаныма 7 минут болды ма, 5 минут болды ма? Так, достар, енді біз алмазды қазып аламыз. Йохо! Так, алмазды қазбай тұрып, достар, анан булыжниктар қоямыз қазір. Бірінші редстоун қазып аламыз ба, алмаз ма? Жақсы, редстоун қазып алайық. Так, бұл редстоун бәрін қазір чики-пуки қыламыз. Так, бәрін қазғанша монтаж. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. Достар, осымен видео аяқталды. Пока-пока. Чау!